Nadam se da ste se udobno smestili pokraj vaših malih ekrana. Već ste navikli da se ovako nedeljom družimo na vašoj omiljenoj televiziji Pink Plusu. Emisija je isključivo posvećena našim ljudima širom sveta, događajima i svemu što je bitno za sve nas u dijaspori. Dobrodošli u 20. po redu izdanje emisije Dijaspora uživo. Vaše pohvale su dokaz da ćemo se još dugo družiti i protekle nedelje ste nam pisali, zvali, predlagali. Na ekranu vidite naš broj telefona i mail adresu, tako da to možete činiti i u buduće. Pozivam vas da nam javite ukoliko znate neku zanimljivu priču o ljudima iz dijaspore, klubovima, talentima, događajima. Ukoliko već imate snimljeni materijal, slobodno nam pošaljite i mi ćemo to emitovati u emisiji. Također vas pozivam da nam javljate vesti iz vašeg okruženja i gradova u kojima živite i mi ćemo to naravno također objaviti u emisiji.